یک ji deverên Gogelê Efrînê lê dimîne piştî ku herêma wan hate desteserkirin ji aliyê artêşa Tirk û komên çekdariyên pêra bajarê Kobanî ye. Li Kobanî Efrîniyên got êşa dûrketina ji cih û warê xwe pêra mane roj bi roj hewl didin ku jiyana xwe bidomînin bi rêya peydakirina cureyên cuda ji derfetên kar piştî ku mal û milkên wan hate talankirin. Xortê Efrînî Şêxo Mihemed got ew û malbata xwe neçarî koçberiyê ji Efrînê bûn, li ser çarxeriya Kobanî û di erebeya xwe de qehwê difiroşe. Efrînî û Kobanî li dora erebeya Şêxo got cihê karê wî ye kom dibin û qehwê dikirin û carna Şêxo ji wan re behsa şerê li Efrînê qewimî dike. Bi hesreta vegera Efrînê û dîkana xwe Şêxo ji me re axivî از ذات ما برای از درباز بیم رات رو درباز بیم از ذاتم گشتم کوبانی ترمناک ما اگه بیارونشتم پشتی ما اگه بره بخول عفرین از محله ما بین جی قهوه داره جی باقولی سپرمارکت بین موتم برم جله خود در کردم متش پرنینو اما موتم برم مجبور بین بخور تو جیام بگنن ام خودچه نکن سر غیری خو ام خو خبات کن ام خو اجمالی ام البته نه شخصا تیری منو گلی بس راه یعنی باشتری مرا مثلا محتاجی کسی به یعنی هم اداره دکن نه هم عملگه و در خود گل عفنش اما تن مجبورن هم بشغلن شیخو تینه زمان گو او جبر ایریشا ترکیه نچاری کوچبری بون لهیم به هیویه گو روژه که وی عفرین وره رزگار کرن و او حمو خلک عفرین وی وگرن جیهو واره خواه نو اول بین گندک جو گنده عفرین و تی رزگار کرن یعنی تمامی ملت عفرین کس بر نامینه چما نه روزک نه بر کوبانیجی باجار مای اما گویی عملیاتی کوبانیجی گیا سلاف دکن یک سال ده حتی 100 سالی حرمت مجگی راه بس چه قبه نه وقت باجاری مره نه وقت ولوتی مره باجار کی مره لازم بیا نه وقت باجار کی تنه سن بین هر روزگار بیا مرو بگرن بس حتی چتا و تل تر هم نکن بگرن چتا نمشکل شه جبهت نصر داعش همه چه قهوه نگیتن طایفه نگیتن شیخو نتنه دبارا جیانا خواه به وی کاری دکه وی لکوبانی تشتکی نو دکولان نوی دا آفراند او جی فروتنا قهوه لسر ریانه هیجای به برخستنه یا گو لکوبانی و نفچه نوی بیتری جه 400 مالبات عفرینی به جیه دبن گو جاولرینه وگرن خاکا خواه محمود بالی دنگ امریکا باجار کوبانی